Учим языки вместе. Räägi. Rääkimine on kuld. Золотые слова. В первой части диалога Алекс показывает Марике первый этаж дачи и рассказывает, где какие помещения расположены. Послушайте, пожалуйста, слова и выражения, относящиеся к этой части диалога. Jalatsid, Обувь. Palkmaja, Бревенчатый дом. Сруб. ülejäänud, Остальное оставшееся. vast, Наверное. aia tööriistad, Садовые инструменты. labidas, Лопата. reha, Грабли. saag, Пила. kirves, Топор. kõõblas. Тяпка. Мотыга. Pidasin silmas Имела в виду. saagima, Пилить. raiuma, Рубить. uhkus, Гордость. tervislik, Здоровый, то есть полезный для здоровья. tule sisse. Ära võta jalatseid jalast. Siin ei ole eriti puhas. Teil on väga ilus palkmaja. Ma olen selliseid maju ainult piltidel näinud. Ema tahtis just sellist. Me ehitasime selle alles aasta tagasi valmis. Siis on maja päris uus. Siin on nii hea puidulõhn. Jah, mulle ka meeldib. Esimesel korrusel on esik, suur tuba, köök ja saun. Teisel korrusel on 3 väikest magamistuba. Oi, teil on kamin. Kui ilus. Kas kõike seda tegite te ainult isaga kahekesi? Ei, kamina tegi kaminameister. Aga ülejäänud? Ülejäänud tegime ise. Sugulased aitasid ka. Siin on kööginurk, ahi ja elektripliit. Maja on vist päris soe. Jaa, suvel võib sinna rahulikult elada. Aga me peame veel seinad soojendama. Soojendama? Sa tahtsid vast öelda soojustama? Ma tahtsin öelda, et tuleb teha nii, et maja oleks veel soojem. Siis on ikka soojustama. Mis teil siin on? Siin on väike tuba, kus on kõik aia instrumendid. Aia tööriistad. Kas oskad neid eesti keeles nimetada? See on labidas, see on... Reha, saag, kirves, kõõblas. Sa ju ise tead, miks sa küsid? Õpetan sind. Kas sulle ei meeldi? Ütle ja siis ma enam ei tee. Ei, meeldib küll. See on reha, see on kirves, see on saag, aga see on... Kõõblas, kas sa oskad nimetada töid, mida nende tööriistadega tehakse? Muidugi oskan. Ma pidasin silmas, et eesti keeles. Eesti keeles ei tea. Saega saetakse puid, kirvega raiutakse, rehaga rehitsetakse, kõplaga rohitakse. Selge. Siin on meie uhkus, saun. Kas sulle meeldib saunas käia? Meeldib küll. See on väga tervislik. Saunas tuleks vähemalt kord nädalas käia, aga ma ei näe duširuumi. Duš on selle ukse taga. Lähme teisele korrusele. Золотые слова. Во второй части диалога Алекс проводит краткую экскурсию по второму этажу дачи. Послушайте, пожалуйста, слова и выражения. Kihvt, Здорово, классно. katuseaken, Мансардное окно. avaneb, Открывается. Laiskvorst. Лентяй. Ei viitsi. Неохота. riidlema, Ругать. ei vea, Не везет. omapärane, Своеобразное.
aasta läbi. Круглый год. Ei väsi imestamast. Не устаю удивляться. Tahes tahtmata. Волей-неволей. Värav. Ворота. Loomulikult. Естественно. Katame. Накроем. Lõhnab. Пахнет. Suu jookseb vett. Слюнки текут. kõht on tühi. Голоден. Isu äratav. Аппетитный. see on minu tuba. Ja sa ütlesid, et väiksed magamistoad. Sinu oma on päris suur. Kihvt, katuseaken. Siit on vist nii vahva taevast vaadata. Ja teisest aknast avaneb nii ilus vaade. Issand, kui ilus. Lähme, näitan venna tuba. Oi, milline korralagedus. Korralagedus. Kas see on bespärjadek? Mu vend on laiskvorst. Ei viitsi koristama. Ei viitsi koristada. Ja sina armastad muidugi korda luua. Muidugi ei armasta. Aga mulle ei meeldi, kui kõik asjad toas on... Laiali. Rasbrossane. Jah, mulle ei meeldi, kui kõik asjad on laiali. Kas ema ei riidle su vennaga? Ta käib sassi toas väga harva. Kui ta näeks, mis siin toas praegu toimub, siis... Su vennal ei veaks. Tead, teil on väga hubane ja omapärane suvila. Sellises majas võiks ka aasta läbi elada. Vanemad ütlesid, et kui nad jäävad pensionile, kolivad siia elama. Sinnani on veel aega. Sul on ju noored vanemad. Seda küll. Olgu, lähme šašlõkki tegema. Lähme. Millega võin sind aidata? Sina. Šašlõkk ei ole naiste asi. Puhka, naudi loodust ja ilusat ilma. Tead, ma ei väsi imestamast. Kuule, millal su ema tuleb? Tahes tahtmata vaatan kogu aeg väravate poole. Kohe helistan ja küsin. Ta tuleb pärast lõunat. Palus šašlõkkiga teda mitte oodata. Kus me sööme? Kas väljas või toas? Loomulikult õues. Ma nägin verandal lauda. Võib-olla katame selle. Siin lähebki mu abi vaja. Hea küll. Võta nõud köögist. Oi, kui hästi lõhnab. Suu jookseb vett. Kas su kõht on juba tühi? Ausalt öeldes küll. Värske õhk teeb näljaseks ja liha on nii isu äratav. Varsti on valmis, kannata. Золотая грамматика. Сегодня мы поговорим о том, как образуется падеж осостов множественного числа у односложных и коротеньких двусложных слов, которые оканчиваются на гласную. Я имею в виду слова типа «коть», «ын», «кок» или «туба», «иса», «кино». Признак падежа осостов во множественном числе у этого типа слов окончание «сид». Прибавляем его к исходному слову, то есть к слову в падеже неметтов единственного числа, через гласную, которая появляется в неметтов множественного числа. Посмотрим, что получается. Возьмем слово «коть». Во множественном числе «котид». Следовательно, появилась гласная «и». Мы прибавляем ее к исходному слову «коть» и прибавляем окончание «сид». Получилось «коттисид». Со словом «ыун», «ыун», «ыунад» и «ыуна», «сид». Если слово оканчивается изначально на гласную, как, например, «туба» или «кино», то там еще проще. К этому слову прибавляем просто окончание «сид». Получается «туба-сид» или «кино-сид». Некоторые скажут, что так не говорят, и будут правы, но только наполовину.
форма слов с окончанием «сид» – это больше теоретическая, чем разговорная форма. В разговоре используют чаще краткая форма. Но о том, как ее образовать, мы поговорим в следующей передаче.